Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like Jim the Caterpillar Man of War. Doing a king link, of course. I'm Ben Mangan, the president. So, initially, you can get a comment from user S. From Solo, Master Team. What's your intake? Live video, ya Caterpillar. Jim the Caterpillar Man of War. Nakwala ka Facebook and mission of course African style. So if you want to tsala this post afatsala ku the artist ka yena la ku cina ku Ben Mayengani mi nga pfumeli mali yela hansi ka 20,000 rand. Mara meno for swilo leswi ku tirha ti budget na swilo yini mara meno for na ku tirha ti budget swilo leswiwa. Loko ri hinkwato ti fika ti teka above 20,000 rand. Imagine if kuna 10 artists there, so event yo va nyiketela 20,000 swi nga balance sweswo va humesa 200,000 swilo yini man of war. So ku sungula la I disagree with his post. Hi ta hi tlhe hi twa leswi nga ndzeni maybe swona swi ta swi ri swona mara loko a za tsala this post a yi twali yaleyo. Events total ku na more than 10 artists so ku leta ti wa fika ti 2020 already above 200,000 va nge yi vuyisi revenue yaleyo. That profit yi nge vuyi ku ya ti events leti ntsana ti va kha ti ndliwa letiya. Okay, tinqambi ta ka hina mativa loko mo ni yingisela mi ta swi vona ku leswi swi vulavulaka ku swi na nkoka ku fikela kwini ene suka ni tiyisile. Tinqambi ta ka hina ma vona incini loko a mo kota ku mi tiyimela mi tirha mi endla ti-side hustle guys a mi nga ta pfumela ku treatiwa endlele mi treatisiwa ka xona. Mi nga depend ka music tinqambi ta ka hina I know ku mi tirha icon mara there is many way ya ku ri at least munhu a nga veka swakudya a tafuleni. It's a valid point. It's a valid point. Mara ni nga tlhela ni vula ni ku mintirho na yona yo va munhu a yi sungula hi yexe like business ra hlupha. Yeah, the chances to really succeed it's basically more like 50-50. Nga succeed nga pasa ri nga famba kahle ri tlhela ri fika ri fela along the way. So business ra hlupha leswi nga ta vula swona as Master T. A shana ntirho wa straight. So mina I'm very sure that most artists loko kota ku kuma ntirho wa kahle u fa kha wa hakela hi 10,000 vinge wina problem ku va vatirhi va yona mhaka leyo. Let's try something. Sharpsa something and then this business is to carry. Make something aside to go. Guys, me take root advantage. Serious guys. So mina I was not aware ku munhu wa fana mthimbani i cinela voma 5,000. Okay. I cinela voma 5,000. I know that the events mixaka ya tona. Hi fike hi langutana na mixaka ya ti-events teto ku event yi kule ku fika kwihi. Hi langutisa na market ya yena na category ya yena swi tele swilo leswi hi viki hi swi langutisa. There is a lot of things na ti-event organizer va kha va swi langutisa ma vona mhaka leyiwa and the amount liya i va lo pfumela na yena i va lo pfumela a nga na choice. Hi ndleni live video a vlog hikokwalaho ka channel about these things hi vulavule ngopfu swona too much swinene. Ni kha ni la ku tweka ngopfu solution nga va ku ri yini. So la kahle solution a ya straight a hi kuma so loko a nga yela 5,000 u tshika nga before a ku na choice kwalaho swa leha swilo leswi swa hlupha. Just imagine guys mi ya cina la ku nga fita loko ri mi fika mi vitaniwa laha mi fika mi nyikiwa ku ti 5,000 va teka mali yo tala va niketa Beni kumbe va niketa Bojo kumbe va niketa Shongi Rangami. Guys va nyika artist yo karhi 40,000 n'wana mi cina ti 5,000. Vi nge ringani ti-level ta vona ti nge ringani. You cannot be comparing them. Swo boha obviously loko ri na such events ku va ku na artist leyi nga ta fika yi kuma mali ya le henhla swinene because ti-level ta vona a ti fani. Swiyimo swa vona a swi fani. Their impacts a ti fani. Hi nge compare impact swilo swo fana na Ben Mayengani na Mthimbani. Ben Mayengani i le ka level ya yena. Ben Mayengani i na fan base, i na a huge following. That's why kha ku ndliwa ti-votes ta the events. Ben Mayengani a voteriwa swinene. Voteriwa swinene. Ni vona na hi event leyi taka leya King Mona
As you can see, ile poster ya kona la khala ku vanhu va nominate 30 artists, as you can see kwalana the bar or mtashona ku kuna vanhu vo hlava ngo Ben Mayenga ni ku included lo Ben Mayenga, as you can see lo Ben Mayenga, and it had katsona those other artists there hilish Ben Mayenga. Come on guys mashona leswi vula ku shona ko va o wana impact ya yena, so na yena ange pfumeli ku va Africa teka mali ile hansi a kha shona ku na a huge impact lo Ben Mayenga long time not likes le anga ko Ben Mayenga loko ni like ni ko velo Ben Mayenga ana kota ku like hinkwaswo swi nga ndzi swi ni bayisa kun'wana, but Ben Mayenga i le ka various points anga ha ri kona Ben Mayenga lo na la Ben Mayenga ni ko like Ben Mayenga i mission hayi swo lo imix na Mr Post na Ben Mayenga, as you can see there, mara Ben Mayenga i le ku voteleriweni too much na la swanda anga kona i kona mosho lo ni kana batho a hi tsikeni kwa hi yo mhaka ya kona ina influence yo karhi Ben Mayenga. Kasi guys, why mi nga humi ka swa ku fana na sweswo? Why mi nga koti ku mi avoid mhaka ku fana le? It's disgrace, it's embarrassing. Man of war, I endlini live video tani swi ni vurini already vlog va ta swi avoid njhani phela? That's the question hi Man of War, how can they avoid it? A swi simple tani swi nga kombisa ku business ra hlupha and mintirho ya kala loko kuma ntirho most artists va nga va tirhi va nga ha depend ngopfu ka ti-gig i ta kha swi tiva at least i na salary ti-gig hambi va kha a cina kan'we hi n'hweti mara a kha swi tiva i va a cinele hi mali yo hlaya a nga va kha swi tiva i va kha at least a endla above vo ma 17,000 ku ya henhla. You get it. So Ben Mayenga tani swi nga kombi i na impact ya karhi loko vele we know ku video leyi ndlelo towards Ben Mayenga, that's why ni kombise Ben Mayenga ntsena swi tiva ku Man of War is on the Ben Mayenga. This video yi direct ka Ben Mayenga, that's why ni le ka intro la ku khoto Ben Mayenga, so ha swi tiva already ya attack Ben Mayenga. Okay, it's embarrassing. It artist ya fika i cinela 5,000 yin'wana artist yi nyikiwa 60,000. Guys, mi nga pfumeli swa ku fana sweswo, mi nga pfumeli i ku yuziwa mara mo pfumela hi ku am na choice ku am koti ku tiphandela van'wanyana. That's the point. I mhaka leyo mi tekeriwa ti-advantage blind tinqambi ta ka hina ku ri guys loko a swi koteka guys mi kota ku tifida a mi nga ta pfumela ku teka mali le hansi ka 20,000 na n'wehe van'wana laha ku vitaniwa ku beni. Maswo swi vheta ya ka Beni ni vurini mi video leyi ni yingisela sweswi na n'wina guys ni vurini na ku video leyi yi kongomisiwe ka Ben Mayenga, se already a ni kombisini ku that amount yi ta ya ka ma 200,000 hi nge zi yi hlaya Ben Mayenga, so sweswo a hi swilo leswi nga ta pfuka swi ndlini sweswo ka ti-events to hlaya leti ntsanantsana va kha ku ndliwela ka Gaza ku hava ku va ta fika va humesa spenda 200,000 ka ti-artist letin'wana va mi nge endli sweswo. Va nge endli mi nga kuma ku ri most cases budget yi va yi ri below 100,000 va kha va targeta ku ri loko u xavisa mathikithi na byala swiyingi va nga kota ku va va hundzisa 100,000 maybe va hundzisa hi 50,000 va profita ma 50,000 sweswiya and stuff like that, so vi nge pfumeli sweswo. A mi nga ta pfumela a ni ma swi ta ku Beni ya nyikiwa ma 40-50, se why n'we mi fanekele mi pfumela ti-5,000? Why? It's embarrassing. Okay, ku ri guys loko a swi koteka a mi ta ku laha u nga na Beni a hihi laha ku nga na Beni a ku na mali leyi ni nga ta yi cinelela hansi ka 20,000 that's where the problem lies manje. Why se kahle kahle video leyi va yi ri directed towards Ben Mayenga? That's the main issue with Man of War yaleyo. So hi sweswo yi vheta ya ka Ben Mayenga sweswi ma swi tiva ku yi vheta ya kwale ka Ben Mayenga manje a hi why fike hi nga like okay those artists wa fika va nga yena Man of War is working tani swi mi swi vona kwala ni mba na mpahla ya ntirho is working, so laha kahle i la ku hambukisa ti-artist manjeni ta dlaya ndlala manjeni ya ha ri ku tirheni swa hambana swilo leswiwa. It's better va hook up since it's working there, hook up ti-artist hi vona like a va tikumela mintirho kwala ka khampani leyi a tirhaka yona, at least that case vona ku yes swi move eka direction yo karhi than ku se a ka ha yiwi laha u nga na Ben Mayenga i dyiwe yini Ben Mayenga ku ti-artist hlayeni kwala ka Gaza. Value yourself guys, value yourself. Yeah, na ku vheta ni vula mhaka leyo value yourself guys, mhaka leyi ya hlupha leyi loko vo fika ti-artist leti ntsanana va fika va collaborate va ku ya hayi ka ti-events loko hi mali ya le hansi and stuff like that va ta buka tin'wana ti-artist tshama ti tele. Situation leyi leyi fanele ku na titiraka ta la South Africa guys, ka mhaka ya business ya titiraka va le South Africa va complain va ku mali leyi va yi hola ku yi ntsanana because ndzi hi ku hlaya mina ni landzela ngo page rin'wana ra titiraka van'wana va kha va kombisa ku va holeliwa ma 7,000 hi n'hweti ka tiraka and stuff like that, va ku swi ze swi fika kwalano mali leyi fikela because ku vuye ku nghena vanhu va le a Mozambique na le Zimbabwe
vanhu lava ngheni eka makete le South Africa because la South Africa a va ala mali ya le hansi, and then of course vanhu lava va nghena manjheni mi kuma ku vona va mind va kha va nyikiwa 8,000 or 7,000 a va na mind. That's why mi kuma ku ka titiraka se mi kuma ku ka tikhampani to hlaya mali se va yi ri hansi mhaka ya sweswo. So ni le ka music swi ta endlisa sweswo, lava hambi fika va tshika a va ha yi vona vo ta va nga ha bukiwi, then ku ta bukiwa swi artistani leswi ntsanantsana swi va kha swi nghena loko xi ba hit va swi invite loko xa ha ri nyuwana, loko se xi tlakuka va n'wi tshika ku ta yin'wana yi fika yi ba hit va yi invite just like that makete wu ya mahlweni. Ama ku ri na artist yin'we kumbe timbirhi kumbe tinharhu leti fanekele ti tshama ti tekeriwa enhlokweni, n'wan'wana ta tshama mi kha mi heleketa mi khapa ntsena guys. A yi nga ku amova vanhu guys, hi mhaka ya ndlala guys, hi mhaka ya ndlala guys, mi nga pfumeli ku yuziwa. A hi kanete sweswo mara va ta dya yini hi minofo, va ta dya yini already ka intro ni hlamuserini everything ku issue yi va yi ri kwihi, va ta dya yini. Minofo yi fika mhaka a yi addressa kahle phela yi la na solution leyi. Loko u ri la ku tshikisa munhu njhe xo fana so what's your solution, what's your solution? Are you bringing them jobs? Are you giving them funding to start businesses? Loko business na ri la funding, vanhu lava na mindyangu loko va kuma that amount leyi va kha va yi kuma va fika va hlayisa na mindyangu. Ma yi vona mhaka leyi. Stay away tinqambi ta ka hina, stay away laha ku nga na vanhu va fana va bene guys. Mi nga pfumeli ku teka less than 20,000, mi nga pfumeli because vanhu va fana va lava a va niki. Aya minofo pote yona a ya twala mara a ni voni ku ri swilo leswi nga ta endla. I don't think it will never be possible. A hi ndeni hi twa ka leyi video ni vona un'wana a vekela na crying hambi sad emoji hi twa ku i rinda hi twa ku i vula leyini. Rixaka ra ka hina mina I don't wanna lie, a na ku hemba swilo leswi swi nga ku humeleleni ne swi vava ngopfu and swi vavisa ti-artist ta ka hina. Ti-artist ta ka hina vanhu va ka hina ta ku tala a ti ta nchumu, it's just only 1 or 2 artists. Akho i right minofo i right. Obviously to hlaya ti le ku kumeni ka amount ya le henhla, hi ku swa tika swa hlupha swilo leswiwa swa hlupha swilo. Munhu fika se a va a kurile ku hi swa ku hi ti-event organizers kwala ka Gaza swa ku va fike va vona se na video yo karhi vona ni va swi tiva swona ku munhu loko a ri so i tisa makete wo karhi, they know i mhaka yo tika swinene leyi hi hlanganaka na yona laha. Munhu a fana xa Makhombe guys, that guy loko a humesa ti-hit humesa ti-hit, that guy a fanekele sweswi a ri pfule ngopfu hi sayiti ra music, a fanekele sweswi a kha komba ku hi leswi na leswi ni nga swi endla ni nga swi achieve ka music ti ta mina. Haku hi swona ha swi vona xa Makhombe wa ba madihiti swinene wa ba mara a nga na swi xikomba so a reds yona i mhaka yo tika yeleyo, i mhaka yo tika yaleyo. Loko o ala na swona ku va teka ti-events vuti a va buka van'wani vanhu. Se ni kombisa na that example of course ku situation leyi fana leyi ya ti-Zimbabweans versus South Africans when it comes to South African trucking industries. So va endlisa sweswiya va tala ku va teka va le handle because they know ku ri vanhu lava va ta fika va accepta a lower offer versus lava la South Africa la. So lero sure ku ti-artist ta hina teto minofo wa ti vulaka loko vo xa Makhombo se vo starta manje va ku se hi la ti-20,000 va nge hi bukiwi, vo to va tshika va nge hi va buku. Hi leswi ni nga ta swi vula sweswo, vo to va tshikisa sweswiya va teka tin'wana leti ta kha ti ta. For example hi to sweswiwa xa Makhombo ku a nga ha i la 20,000 xi ta Bliss Boy hi lexi ha ri nyuwana. Bliss Boy a nge a loko va teka amount ya le hansi wa ha ri nyuwana, loko se va swona ku se wa kula na yena a nga ha yi love that amount va tshika va landza yin'wana yi tata yin'wana artist. For example yi ta yi ntsanana lava va ri va milandza sweswiya vona loko neji va n'wi buka na yena loko se a ku okay va teka yin'wana. So it's all about the brand guys, it's all about the brand. Ku na ti-brand to karhi va swi vona ku ya this brand yi na impact yo karhi tanihi sweswi hi nga kombisa na hi Benny Mayengani ku vhele video leyi ndlela yo Benny Mayengani leyi ya Men of War va na ti-impact to karhi swa tiveka ku this person has an impact, so it deserve this amount. So i business Caterpillar Men of War i business didengli swa hlupha swilo. Ti-boy va beni ka ti-hit guys, va DJ Mumba va beni ka ti-hit guys. And guys I don't wanna lie and a wu nge tshami khipa ti-hit ntsena, at the end career ya hela ya hela ku ri guys ti-artist ti ya sala ti nga ri na nchumu hi mhaka ku vitaniwa ku nyikiwa event ku nyikiwa artist yi 1 mali ya ku tala leti tin'wana ti nyikiwa ti-5,000 guys. This thing yi wrong. Swi ya na hi value ya artist phela sweswo. Value ya artist hi vula yo le ntikelo wa yona, the power, fan base. Guys yi wrong ngopfu guys, yi wrong. I don't even wanna lie guys, vanhu
vanhu va le ku tirheni matimba ya le ku beni ka tihit guys a va na nchumu because ku ri ti-event organizer va vitana munhu un'we va ku is a crowd pool loyi ta pull up a crowd why mi nga endli event mi vitana ya R1 mi teka mali liya mi n'wi nyika once so swa ku meni wo fuka kahle kahle hi ndlela yin'wana se swi loko i lava ku dlayisa tin'wana ti-artist ndlala hi ndlela yin'wana ku ri sweswo ku yes beni mayinga loko nga tleteriwa ti-event ku va ku ri ya rexe ku tlhe ku tala ti-events hi nga tleteriwa la ka gaza lava va hamba ku i beni mayinga ntsena ku tlhe ku tala a yi guarantee that ku nga tlhe ku tala so letin'wani ku ya hi budget ya vona swo ku va ku ri yo yaliya ku ya hi ti-event organizers ku va ku ri yona budget yaliya va va kha va va nyikete yona mi vona ku ta yi pull up a crowd na ku nga ri na van'wana guys hi leswi ni hlamula swona ku yes beni mayinga can still pull a crowd alone kombela ku yi repeta laha loko a ni nga yi tsemangi kahle laha okay pool loyi ta pull up a crowd why mi nga endli event mi vitana ya R1 mi teka mali liya mi n'wi nyika once mi vona ku ta yi pull up a crowd na na van'wana guys this thing you wrong guys I faneke yi spread this thing it's wrong yi wrong yes ti-artist nga famba ti ya cina ti fika ti cinela ma 5,000 ma 10,000 6,000 8,000 13,000 laha mfa kumaka okay a ku na ti-artist leti nyikiwaka mali ya ku tala they can even go everywhere and va cina va tsakisa rixaka so swo kahle problem ya meni i ku beni mayinga ni kuma mali ya le henhla that's the main problem and sweswi a ku hala xi nga ta swi endla meni hi swoho sweswo there is nothing i value ya beni mayinga in overall leswi video nga in overall hi nga yi analysisaka swona ku beni mayinga i na power ya yena there is nothing much man of can do about it ko va influence ya yena ko va leswi a nga xiswona beni mayinga o va na power ma yi kora mhaka leyi swa vave guys mhaka leyi a yoni guys loko ku ri ku you don't have enough money ya ku mi ta hakela na tin'wana ti-artist nga ti-value mo vitana va lava ntsena ya luya ntsena mi ngo ye i kahle hi ku i pull up a crowd pool a vo ala hi meno for phela point yeleyo ku a va ali if va twa amount yi ri low a va ali ku swilo swa hlupha swa mali ku a proper solution for it vo ala even then ku bukiwa van'wana still i loss mi endla event mi tshika the rest ya vana va vanhu guys yi completely wrong mhaka leyiwani guys yi wrong ngopfu and to show kahle meno for hungu leri rona ro ka ri nga tisiwi kahle meno for against beni mayinga ka all everything is all about beni mayinga tani leswi mi fika mi swi vona la i fika tsara ku boss yi le mahlweni va fana va le ndzhaku xi ya kuma 60,000 vona va ya kuma ti 10,000 as you can see i direct ka beni mayinga swi clear ku hungu leri ra meno for it's all about beni mayinga ku attack beni mayinga problem yi le ku ri ka kuma mali yo hlaya ma yi vona mhaka leyi kahle hungu leri a fika ri nga direct ka beni mayinga but the artist tin'wana a ti vulaka meno for te le hansi stuff like that leyi reputation I think we're done so meno for o va na jealous against beni mayinga mara hungu ra yena lerin'wana ra twala but still that hungu leri a ri na solution zamini ku ndla vlog hi swona a ri na a proper solution so far ku hava a proper solution ku ya hi sweswi meno for ka video mi in disappointing mi ni twa ku ri munhu wo kota ku va analyze swilo kahle mani ti ku what happened mara ma analyze ri right na la loko ta ti-artist laha fambaka ti-artist budget ya tona i 100,000 ti ri 10 obvious ti fanekele ti kuma mali yo ringana because a ku na ku byala byi ta xaviwangu hi ku na beni mayinga na ri yexe mara meno wa swi twa swi ka ku swi voneni mara so swa ku beni mayinga hi fika ya kuma 10,000 ya ne timhaka ta kona ya ne van'wanyana kwalaya va ya hi ku na xa makhombo van'wanyana va ya hi ku na DJ Mumba van'wanyana va mara hi meno for are you trying to tell me loko ku na big events swi ku na vo King Monada la na vo Beni Mayinga no Makhadzi na vo Master KG va fika va nyiketa ti-amount to fana la because vanhu a va yi mhaka ku vuyeriwa mani laha swona sweswo it will never work na loko ku na vo DJ maphorisa la vo DJ maphorisa fika kuma mali ehenhla swinene hi mhaka value ya vona so meno for swilo leswi nga swi vulavuleni la ku ti chance kahle hi nga swi vula tano a hi swilo leswi nga ta kota ku swi back up kahle yes ti-artist letin'wana ku hele ka gaza yes I agree va kha tuma mali ntsanana yi le hansi mara a hi na solution ya swona kombela mi langutisisa kahle mhaka leyi mi vona swi fanerile ku tinkambi ti rhambiwa ti ri 10 ya vi 11 ka tinkambi leti ya ta yi 10 ta yi 10 ti fika ti share 50,000 ya yi 1 yi teka 50,000 yi ri yoxe na mi vona
fanerini ke kumbe a ku fanekele ku yo nkambi yaliya va ngo yo i boso yo i phula ba crowd why ku nga rambiwi yo yi ri yoxe ani ti-organizer ta swi tiva loko ri i phula ba crowd is a crowd puller I value ya artist yale ku hale xi nga ta ndliyo xe phela sweswi ko a waste of time and for I value ya Benny Mayengani ina power ya ye ina power ya ye then letin'wana ku va ku ri value ya tona ku leti ala ku ri teka mali a swi hluphi sweswo ku ta bukiwa tin'wana artist loko ti ala phela hi yo mhaka ya ko yaleyo ku loko ku ri ti adela ku bukiwa hi that amount ku ta bukiwa tin'wana artist tanihileswi ni nga vula ku i mhaka yo tika mina a ni tivi yi ta solviwa njhani I don't support it mara mina mi twa kahle ku a hi tivi ku swi ta solviwa njhani ma yi vona mhaka leyi tin'wana ta ko ti ta na vacini ma swi vona hina a nyikiwa 60,000 a ri yexe tinkambi ya tin'wanyana ti nyikiwa ti-10,000 na loko mi tlha mi langutisa tinkambi leta tin'wanyana tin'wana ta ko ti ta na vacini ma swi vona ni byeleni tinkambi ti ta na vacini ti fika ti ya nyikiwa 10,000 then Mayengani a ta ri yexe a fika khoma mike a cina a ri yexe a nyikiwa 60,000 swin'wana swo ku byela Zimeno 4 go and research ku King Monada i bukiwa hi mali muni na a nga fambi na vacini try to go and research about it hi kota ku twisisa kahle mhaka leyi i value ya artist yale there is nothing you can do about it Benny Mayengani o henhla sweswi you need to accept that in overall that's how I end this analysis hi leswo